بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ونسبحك بجميع تسبيحات أنبيائك وأوليائك وملائكتك، وبه نستعين. سلاف رحمت و برکت خدا لسر و حمو تماشوان هجابه. تماشوان هجا دوان اکرانان ده ام به برنامه یک نو به هفدورنه ام ده برنامه یک نو ده لپیش برونه. دنورا دلان ده هگر خدا عز و جل موافقات بک آلی کاریام بک ده دربار رساله نوره ده دربار حقیقت کو د تفسیر رساله نور ده هاتنه ایزاح کرن، هاتنه افاده کرن. امی د دربار وان حقیقتا ده و لدردور وان حقیقتا و برنامه پیشکشی و بکن و ام هیویدارن کو د سری ده ام بخواه و د پیر جی تماشوان هیجا ین کو لبرنامه اما ده تماشا بکن. امیج و برنامه استفاده بکن، امیج وان حقیقتا استفاده بکن. روح ما و استفاده بك، قلب ما و استفاده بك، عقل ما و استفاده بك، مراقة ما و استفاده بك. وأم جرب كريم هيفيدارنكو حمي لطيفين مي كو محتاج استفادينا أو جوان حقيقتا جوان صحبتا استفاده بكن. بل تماشوان هيجا دوي برنامه يكم ده دوي برنامه أول ده أم بتني بورنا لبالي هجر خدا آلیکار به انشاءالله د برنامه این پیشته جار جار جبونا د دربار رساله نور و د دربار حقیقت کود رساله نور ده هاتنه ایزاح کرن امی به هنک میوان خورا بپیون. بلی تماشوان هیجا گلو حوجهی ما بچه هیا هگر ام برچی بن حوجهی ما بنانو خوارنه هیا هگر ام تی بن حوجهی ما بآوه هيا هجر أم بخوبن حوجيا ما بخويه هيا هجر أم وسطيابن حوجيا ما باستراحته هيا لقلو تشتكي كو دقتا وكشانت دفان برسو جوابان دا تشبو هجر أم بيجن بشك افتشتكو مجمارتن حمي حوجيين مادينة حمي حوجيين وجودا منه لبالي قالوا إنسان جو وجود تاني بيكتي يعني هبونا إنسان وجود بتانية نا نخير أمجد زاننكو إنسان نا جو وجود تاني بيكتي شعاليكي ديفا حقيقتك وصا هيكو أم بواسطة وي حقيقتي دشتغلن دمشن دبيفن دبيجن چیه او حقیقتا انسان او جی روح تماشوان هیجا لبلی محوجیین وجودا خو گوت او وجودا کو جبونا روح ما بویا مکان ما حوجیین و وجودی گوتن لگلو افقاس حوجیین و وجود هنا لما حوجیین روح من لینقی دوی ام و پرسیجی جخوا بکن. بلی تماشوان هیجا دما مرف في برسي دكا لقالو حوجية روحي ماتشية دسريدة مرف دكارة بيجا حوجية روحي ما إيمانة حوجية روحي ما باورية لورا مرفيكو إيمانوي هبا مرفيكو باوريوي هبا أو مرف بخوا أمينة واعتمادا ويهيا ودلي وي درحتية ديا ند تردد ديا ند ترسان ديا ناهجة جبر ویکی سیدای بدیع الزمان دی جهه کی ده وقتا بحثا کسین باورمند دکه دبی او کسین کو حقیقتا باوری آنین ایمانک کامل بدست خستنه دکارن لهم بر حمی حادثیان لهم بر تضییقات و ایرشین حمی حادثیان جکائنات رمیدانه بخوینن بوی آوائی اف ایمان اف باوری قوتک وسا مزن ده انسان دوی برنامه ده تشتیکو امیل سر بسکنن مجارکو سرکه امیل سر بسکنن جی و او با و خدای تعالی جی راضی با سیدای بدیع الزمان
اف حقیقت اف حوجهی پرخوش تثبیت کریه تشخیص کریه و د تفسیر رساله نور ده دریج برفره وان حقیقتا ifade dike izah dike. Temaşevanên hêja hûn jî dizanin Resûlê Ekrem aleyhissalatu vesselam xweş kerem kiriye. Ceddidû îmanekum bi qawli la ilahe illallah. İmana xwe bi gotina la ilahe illallahê nû bikin. Hewceyiya meriv her gav bi nûkirina îmanê heye lewra îman ne ji bona esna û demeke bi tenê ye belkî îman hemû heyata însan dor pêş dike. Piştî ku însan bîr dibe, piştî ku însan tê ser heşê xwe ji dema zaroktiyê hino ber bi ciwaniyê ve ber bi xortaniyê ve dimeşe, êdî hewceyiya însan roj bi roj belkî her roj ji îmanê re ji îman anînê re zêdetir dibe ji ber vê yekê hewce pê heye ku em jî li ser vê mijarê pir cara bisekinin. Digel vê peyva Resûlê Ekrem aleyhissalatu vesselam ez dixwazim du ayetan jî deynim ber çava lewra heqîqeten ev ayet ji bona ku em ehemmiyeta îman anînê ji bona ku em ehemmiyeta nûkirina baweriyê çêtir û xweştir fêm bikin pir muhim in. Ayeta yekem ji sûretê Nîsa ayeta 136 ku Xwedayê Teala wiha kerem kiriye estaizu billah ya eyyuhellezîne âmenû âminû billahi ve rasûlihi. Ey ewan kesên ku îman anîne îmanê bi Xweda û bi Resûlê Xweda bînin. Binêrin di vir de Xwedayê Teala berê xwe dide yên ku îman anîne û ji van însanên bawermend re ji van însanên mümin re dibêje ey ew kesên ku îman anîne İmanê bînin. Hakikaten ayet pir balkêşe ya eyyuhellezîne âmenû âminû billahi ve rasûlihi vel kitâbillezî nezzele ala rasûlihi. İmanê bi Xweda û bi Resûlê Xweda û bi wê kitabê bînin ku Xwedayê Teala ew kitab li ser Resûlê xwe nazil kiriye ew kitab ji Resûlê xwe re şandiye ku Qur'ana Kerîm e vel kitâbillezî enzele min qablu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خدای تعالی هر وک دوی آیت ده هاتیه گوتن ایمان آنین و ایمان نوکرنه بکن نصیبه ما و ما جشاشیه ما جشاشبونا جریا راست بسترینه. تماشوان هیجا آیتا دودیان کو ام دوی برنامه ده بیرا هفبینن اوجی اوکو سورت حجورات آیتا 14 آیه خدای تعالی کرم دکه دبی قالت الاعراب آمنا اوان بدویان اوان وک کوچرین عربا گوتن ما ایمان آنی ما باوری آنی قل لم تؤمنوا خدای تعالی دبیجه رسول اکرم دبی جوان بدویا ربیجه لم تؤمنوا نا نخیر و ایمان نآنی ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا يعني نبيجن ما إيمان آني وإيمان نآني لبل بيجن أم تسليم بون أم بون مسلمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم بفي آواي خداية تعالى ببيرا وان إنساناتنا دبي هجا ایمان د قلب وده د دل وده جه نگرتیه شوی آیته وج آیتا پیشی کو مخوند جی ام باش فهم دکن کو حقیقتا ایمان تشتکی دنه یعنی ایمان نه او پیوه کو هما ام زمان خو بیجن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بوی آوای ام بیجن اوام ایمان آنی و ایدی ام جوی آسته ام جوی درنجه خلاص بون ما قداند بوی اوای اول پشت مما نا نوسای تماشوانین هیجا و جنفسا خوره ام سریده دبیجن قطعیا نوسای گاف بگاف آن با آن دم بدم ایمان آنین و حوجه بنوکرنا ایمان هیه بلی تماشوانین هیجا دما ام لحقیقتا کائنات دنیرن دما ام لحقیقتا جسد و وجود انسان دنیرن ام دبینن کو ده هر دقیقه ده
ji vücudê însan ji vî vücudê me 30 milyon hücre dimirin. Di her deqîqeyekê de ji vücudê însanekî 30 milyon hücre dimirin. Di 6 heyva de, di 6 meha de ji xeynî hücreyên mejiyê însan hemî hücreyê însan diguherin dimirin. Yani çi qas hücre dimirin, Xwedayê Teala hücreyên nû çêdike ji vücuda însan re û bi vî awayî vücuda însan nû dibe. û di 6 sala de jî tevlî hücreyên mejiyê însan hemî tiştê însan diguhere. Temaşevanên hêja. Vî awayî em fêm dikin ku însan daîma ne li ser esasekî ye, ne li ser xettekê ye. Însan pir cara diguhere. Wek me got gav bi gav diguhere, an bi an diguhere, dem bi dem însan diguhere. Ji ber vê yekê ji bona her guhertinê bi rastî hewce bi nûkirina îmanê, bi careke din anîna îmanê, bi bîranîna îmanê, baweriyê ji bona însan heye. Dîsa me got însan bi xwe diguhere û di heqîqetê de der û dora însan jî diguhere. Yani însan her gav ne li ciyekî ye. Ciyê wî pir diguherin. Diçî malê, diçe sûkê, diçe kargehê dixebite, diçe mêvaniyê nav heval û hogirên xwe. Bi vî awayî însan pir ciyan jî diguherîne. Ji ber vê yekê hewce pê heye ku însan here kî derê, here kîjan mekanê, here kîjan der û dorê divê li wê derê jî dîsa ew ê nûra îmanê da ku şewq bide wê mekanê wê der û dorê careke din divê wê nûra îmanê li wê derê jî tecellî bike. Yani adeta divê careke din ji nû ve îman bîne. Hewceyiya însan bi vê heqîqetê heye. Belê temaşevanên hêja em tev dizanin însan daîma ne di xettekê de ye, ne li ser şêweyekê ye, ne li ser rêyekê ye. Çawa? Mesela carekê em dibînin merivekî got dev li kene, wextekî dî belkî deqîqeyek, belkî çend deqîqe di ser re derbas dibin, em dinêrin ku ew însan êdî ji qehra adeta wek der û dora xwe hemî belawela dike. Însan bi vî awayî xwe bi me dide naskirin, yani nefsa însan, nefsa me xwe dide naskirin ku eva daîma ne li ser şêweyekê ye, pir diguhere û hewce pê heye ku ev nefsa bi vî awayî pir diguhere, meriv vê nefsê, meriv vî însanî bi îmanê car car ihya bike û îman û baweriya wî nû bike. Belê temaşevanên hêja me di destpêkê de bi çi dest pê kir? Me bi behsa hewceyiyên vücudê xwe, hewceyiyên xwe yê maddî dest pê kir. Me got dema em birçî bin, hewceyiya me bi nan û xwarinê heye, dema em tî bin, hewceyiya me bi avê heye, dema em bêxew bin, hewceyiya me bi xewê heye. Ji aliyekî din ve ev tiştê ku em behsa wan dikin, hewceyiya me yî bi wan bi qederekî ye. Yani tiştekî ku hewceyiya me pê bê qeder be nîne. Hemî tişt hewceyiya me yî pê bi qederekî ye. Mesela ez bêjim em herro avê vedixwin, em herro nan dixwin. Belkî em herro çend saeta radizên. Heta car car meriv kare çend roja ranezê. Yani di her rojê de illeh razana însan ne zarûreteke ciddî ye ku însan mecbûrî wê be. Her wiha ji bona ruhê însan jî tiştê ku hewceyiya wan heye bi miqdarekî ne bê miqdarin. Çawa her roj însan nan dixwe, avê vedixwe, îman jî weka avê, weka nan ji însan re lazim e û divê însan her roj wê hewceyiya xwe tedarik bike. Adeta îman wek avê ye û divê însan her roj wê avê vexwe. Ne ku taloq bike, ne ku texîr bike, bêje ez ê ji heftiyê carekê vexwe. An ji mehê carekê, an ji çend meha carekê, an ji salê carekê. Hewceyî pê heye ku em vê noqtê jî baş tespît bikin, baş teşxîs bikin. Temaşevanên hêja, mesela hewceyiya me her roj bi xwarina goşt nîne. Hewceyiya me her roj bi xwarina fêkiya nîne.
لبلي حوجية ما هروش بخوارنا آوي وبخوارنا نانو خوارنه هيا لورا اوانا جبونا ما حياتينا هجر اموان اهمال بكن خدي بسترينا امي صحة الدوامة وجود اخوا جدست بخن هجر ام فان حوجيين خوي ضروري فان حوجيين خوي كو ام مجبورن بمقداركي ودهنك دم نزده بستينن هجر ام فان حوجيين خوي اهمال بكن بشك امي ج صحة اخوا وج الدوامة حياة اخوا ببن بفي اوي هجر ام حوجي روحي خوجي اهمال بكن هجر او مقداري كو دفي ام بوي مقداري حوجي روحي خوا حوجي معنويات خوا حوجي دلي خوا تدارك نكن بشك اوي روحي مجي حياة خوا اوي روحي مجي صحة خوا جدست بخا وبفي تالوكيرا ولا بيش برهف جبر في يكي چوا وك ما جو هر روجه دا آو خوارن لازمه چوا بلکی جه هفته جارکی خوارنا فیکیه لازمه چوا جمهه جارکی خوارنا گوشت لازمه آن جه هنک تشت هنکو جه ساله جارکی مرف وان به ترکی کوجیره تی گوتن وان ویتامینه بستینه مرف حوجیه وجود خو پیکتینه هر وها جبونا روحانیتا انسان جی هنک تشت هنکو مرف جه ساله جارکی آن هنک تشت هنکو مرف دو عمر خود جارکی اوی تدارکی تامین بکه پیک بینه بوی اوی حوجیه روحی خو ببینه دوی اموان معنیا دوی اموان حوجیه باش تثبیت بکن و هر یکی دینن جیه کو لازمه ام دینن وی جی مثلا مگو ده هر روجه ده مادم ایمان آنین لازمه ناخوه امي ده هر روجه ده ايماني ببيرا هف بينن امي ده هر روجه ده قول لا اله الا الله ببيرا هف بينن وقول لا اله الا الله بين الزمان خو وعقل خو هشي خو لسر في قوله لسر في بي في بشغلين بفكرن وقالوا كا حوجيه باوريه كتشوا جمره لازمه امي لسر في بفكرن كور مي بفكرن هور مي بفكرن و غذاء اخوا امي جوي بيفي جوان قوتنا جوان بيرانينا بستينن داكو روحي ما بصحة حياة اخوا بردوام بك انا هر وقت ما جو هجر ام في حوجي اخوا تدارك نكن ويدمي خدي بسترينا امي جي صحة وسلامة روحي خوا ببن وبلكي بردوام حياة روحانية حياة مي روحاني حياة روحي ما جدستي ما بتشا اوی دموی انسان ببه مخلوقه کی وسا بزرار کو د سری دوی زراره مزن بده خو اوی جخوره نباش به زراری بده خو و د پیرجی وی زراری بده درو دورا خو بده دی او باوی خو بده زارو کو زیچین خو بده مالباتا خو بده حوال و اقرباین خو و بده انسان کو پیره د کونه تکلیه جبر وی کی د روحي ما بصحت به بسلامت به داكو حياة جبونا مجي وجبونا حمي كسين كو امبيرا دتيكليه دنا عادتا ببا وقت جنتي ودناف ممنونيته ده بمشا تماشوان انهجا بلي تماشوان انهجا ما حوجية بنوكرنا ايماني ببيرا خواني تسيا دحب آيات قرآن ده ودبن سيا حديثك رسول أكرم عليه الصلاة والسلام ده كو رسول أكرم عليه الصلاة والسلام خوش فرمان كريه جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله إيمان أخوة بقول لا إله إلا الله نوبكن باوري أخوة نوبكن وما قياسا إنسان حياة إنسان مادي معنوي بهفركر وما داني برشعبابي چوا حوجية حياة مي مادي هيا هروها حوجية حياة مي معنوي جي هيا داكو ام هردو حياته تناف صحة وسلامته ذا بمشين سيداي بديع الزمان جي جبر فيكي دما أهمية حقيقة إيماني تخوازه ببيرا مبينة دبي هروك نانو آفي جمرة لازمة وديسا هروك چوا ما ببيرا هفعاني نانو آف چوا دروجه كده
بلکی چند جارا لازمه هر روش چوا لازمه هر وها حقیقت ایمان جی نوکرنا ایمان جی جبونا محمیان هر روش بلکی دروجه که ده چند جارا متواره لازمه خدای تعالی ستاندنا و غدای بکه نصیب متوا ده هر روجه ده امین نافبره که بدن پشتی نافبره جاره کدن ام به هفدورنه انشاءالله